Hey, welcome back part 3 video. Nung part 2 video kam ka Simon khana sini rang na chung bo jagaw invest khainai. Chung je rang invest khaimane bo ba ke chung samung tang ka tongphana bo no rang samung tangai growth ngai thangnai. Nung chung kam ka Simon laila ha. So tini part 3 video ke na chung u rang na invest khaimane bo platform ni simi na chung invest khainai. Te ba ke ba chung analyze khainai te o manai te mabo bono tini khena chung kam ke bochiwi nai laisinai so ukena chung je part 2 video chung je video ni bisingo chung je buchi laimane bono ke hana share market. Yes my dear friend, share market khena oma khena samung tang tak share market hen khanawe kabang boro oroba loss thang baksa borok simis profit nge yes amo truth je borok gambling ke samang khainai bong khena loss na thang je borok long term khena analyze khaiwi invest khainai bong khena profit nge hanemon trading bai invest bono sung kam ke buchi manai lenai ke sung to invest khaini se srung lainai ke sung invest khaya no ne nai lenai ke bono sung buchi laini bangai sini screen na thanglai sinai sung group apps ni siming nalai sinai o group apps jo sung install khaina mani poreo sung account sna khangke demat account bono sna khangke bo complete account mani poreo no omhai kini ni screen no phainai gan tabo question phai man demat account la tabo ke o demat account ni bangai sing paithari gi ni was halai sinai gena omhai ke account complete mani poreo ni khlok mani poreo omhai ke phai khang ke nang o group apps ni simi kai thang jagao sung invest khai mana o stock o khai mana te mutual o khai mana te gold o khai mana gold mane rank sak busu butabu price olai tong naiwe ke sung tabok or bisingo sung pilao sung stock no silaigra sne ngena stock market bisingo na sung kai ni nogoi tong kaise khane nifty 50 te kaise khane sensex ke nifty 50 tambo sensex tambo bono busi nele pisnai Nifty 50 yo khana bomo buhmole National Stock Exchange roni borok khaiwe tar nuk tona NSE te yang census dige BSE kene bono National Stock Exchange yang dige kene Bombay Stock Exchange kene o kaini jaga o na sung invest khai mana bong kene India ne mamlai stock exchange ni market kotong kene o market koto or ni simine sung invest khai mana ngetabok aro jaga ni wo kabang man company nugui tong na industrial bank kabang man Tata Motors kabang man aro jaga tong Adani transmission te Reliance industry HDFC bank Hindustan Unilever te kabang man tong ke sung search khaiwi kabang man nang nai man aro jaga wo kabang man tong State Bank of India kabang man search khai boro jaga nung je company bu nung muitoma mana nung bo jaga no nung ja aro search khai na ma unke search khai unke bu sung aro jaga all stock views o chung thangai bu sung naiwi mana or jaga kabang man no Maruti Suzuki ro kabang man tong aro jaga Axis Bank ITC sung khata ro nuk tong ede ba boni ke boy ke no man ke tabok sung question khana oma ke five sung tabok bo company o bu sung invest khainai sung boni question phayade ba gana o question ni answer ba ke sung analyze khainai bono no sung silainai ke bono sung siwane sekang pilas ga sung kisa bosi nalene o stock market tambo mutual fund tambo bono kisa bosi nalesna o stock market ngena oma haije nije ne oro jaga o analyze khaiwe nije ne bono bosi nawe nije ne company choose khaiwe invest khaiwe mana gena mutual fund kana oma haike khaiwe mutual fund kana sung kaisa khoroksa agent tong kaisa expert boro agent tong gena bono no chini rang no sung o expert ni thane ya pasina gena expert bo naiwi boro company ro haku naiwi bo invest khaisinai gena risk so nai khang khana stock market ba mutual fund ong khana kisa phelai stock market khana nije ne own choice khaina ba nije choice khaimani thani bo nije ka choice khaike ba kahang sinai nije hayano choice khika hayang sinai hanimani risk bang ke mutual fund kana cross expert na romane bangai ne asuk risk stock ni suk
ngya ngai thang risk kom ngai thang okay so hwnkhe tabo chwng stock no buchi analysis chwng saksak ba ke analyze khaiwi chwng sinanai bomo kaha bomo haya no twiwi tabok nalainai chwng Bharti Airtel bono naiwi ne legrasni bono ba ke chwng analyze khenai tani hwnkhe tini haibo Airtel belai ne ngai tongo tani hwnkhe serasa Jio 5 to Jio chwng kwbang mano khailele ha but tini haibo network ni muni bangi network net speed ko ro hine chwng salaiwi ni chwng tini haibo Airtel lo no belai ne kwbang use khainai phaiwi tong hwnkhe bono chwng analyze bai khainai oro graph bai overview bai bon je sikang chwng umano mana legrasnai chini fundamental no chwng mana legrasnai fundamental boni market size busu market cap busu PE ratio nil PE ratio mana price earning ratio busuk tong ke oro tola no industry PE ratio industry ni price earning busuk ratio borong no chwng mana legrasnai ke bono chwng naiwi porewo khno bono porewo salai fisnai bon se sikang chwng financial thanglaigrasnai oro jagao thangai chwng boni revenue na legrasnai amo quarterly yearly no na legrasnai yearly o naikhen 2017 khno asu khaiwo mopro 18 19 20 21 no khno 1 lakh ni se kwbang revenue khaiku thong 1 lakh crore boni revenue khaiwi thang geboni oro jagao boni profit busuk tong profit boni bomhai ingtong nugui tong na 17 busu 18 busu 20 tolak lai thang takbu 21 bu tolak lai laijak ngui tong kho geboni net profit bunai nele net profit no naikhen khbu 2017 ni simin 2021 jurao boni naiwi nele boni net profit barai de tong komai de tong 67 69 71 77 taw kisa tak 2021 no 58 o komoi faifila ha khana umai khe naimani porewo khana sang oro jaga sung yearly khalisnai yearly o jini revenue teprni o hi oro jaga 17 19 20 khai khana bo chen sing thana jung 20 no nailersnai 20 ni revenue bo mahai bu 1 lakh oro jaga ni revenue pore net profit borong to minus ngoi tong minus mane red color minus mane minus to bon pore blend sheet na legrasnai blend sheet na phila hang khana blend sheet sung no boni total asset busibu total asset nui to na 34 lakhs crore 34 lakh crore ni something ngena boni liability busibu liability ngena boni 28 lakhs boni asung to mane boni full asset boni property ngena asung to liability boni rothai ngena umai 28 lakhs boni rothai ngai to boni cash flow ba ke phaiwi to cash flow nai khibo minus solai to means asuk profit o generate khaimi ngai to phia Airtel nai khang khani Airtel finance jorao belai ni kawi phana mana tani khन tini hayo bang customer no you ni poreo Airtel no use khaine bangai tong sala ha geboni logo jeng nungna Airtel naidi boro tmaprom business khai sim khaibo satellite or dish TV mon hai TV naijnai khaibo broadband khaibo mobile ni 4G khaibo but Airtel sim oro jaga ni boro khai tongmani o jaga ni o rongja Airtel lo kor jaga manai le sing promoter o company promote khainai ro boro busu percentage na oi tong foreign no busu rojak tong mutual fund no busu tong retail mane no jeng hai public ro paibo sales khai jeng khani retail on so other geboni mane boni promoter 2020 ni mano march june bomai ke ngai tong botro no jeng manai le ne sini thaneo jeng computer bai nai khang khana belai ne tebi analyze jeng khai thogu ko computer bai jeng bo website jing nai ne le link rojak tong o website ro thangai nung check khaiwi nai ma bai ke khainai ke sini thane mobile bai ba asuk analyze khai tholiang tong ha kaham nung khai tong but tebi kam ke jeng nai le ma khama gine Airtel ni je boni no naile hang boni fundament mane financial ro nai khang khana sia minus no tini hayo red ro nduljo fia financial lo na ho khang khana financial lo ngui phana mana bai khanu ja gei tonga ge je profile phana oro jaga bono ni
oro ratio nai hwnkhe PE ratio by industrial PE ratio bono naiwi chwng khaiani nango industrial sai PE ratio je profano kom no khaikha hwnkhe teibo sawai thang PE ratio tamabu bono YouTube search khaiwi nai pis just amona ang skill no saya ang just information no twiwi si sasinai ki skill no twiwi kwang ma YouTube ro khaiwi tong ko bono buy sales no nui tong buy thangdi buy khaini busuk bo bono kaisa share 530 taka tong buy khaiwi mana chwng oro jaga ek nui tong jaga chwng bus khanna nai chwng 50 khanna nai ba 500 khanna nai chwng oro jaga chwng buy mana kitabok tel kan nai ni lene tel kan chwng nai ni thangkha no bomno nalisnai Vodafone ni to Vodafone idea to 8 taka ngi thangsu gebo ikhana alkano chwng naiwi nelefinai tei oro kwbangma no nugui tongo nung kom oro kwbangma no share ngai tongo Tata Motors roni kwbangma no kebo haikhe no chwng oro naiwi khaiwi mano ke Hindustan Unilever bono naiwi nelefisar bono kaisa wa chwng bake analyze khailai bono chwng analyze khainai boni naidi 2017 18 19 20 21 oro jaga boni khene profit mano kawi thang tongo koro Hindustan Unilever matama Clinic Plus Lifebuoy Lux Rin Lipton bohai product lekwa man tongo he net sulu ni bangai phano khe sulung tong phayang tong le Surface Cell Vaseline mota hai product boroni oro omono twiwi ni khaiwi tong X rock Dab rock Lifebuoy Lux mo kirim to sung jotone no no use khaiwi khana kan product ro no sung khaiwi man ko bono nai hang khana sung boni profit man kawi thang revenue boni ngai tang boni profit nai ke bu bono profit bu kusu kawi thang net profit nai ke bu net profit bu kusu kawi thang goboni loss by profit na nai phi ke revenue nai ko tak 2021 tak last ni asu ngai tang bono net profit bu 70000 ngai tang wow ke blend sheet nai le ne blend sheet nai ke bu yearly nai le ne jung tan mela long term no sung na hona sung la yearly nai le total asset bu su tong 68,000 asu crore tong ke boni total liability tam 21,000 asu something boni crore tong ko malde boni asset se boni je property se as bang bos boni rothai si or dei chai fi kom kuk mane 3 gona ngene om line green signal tongoi tong boni one so ne boni rothai asu si boni asset blan asu bang tong gubon cash flow nani ne yearly ne cash flow ngena boro opening cash balance 10,000 asu tong asu opening oro ni investing asu khaila boni asu financial activity khaitong kana omo tani work bo kabang ne kaisa exchange emo khaimani bangai ne omo haike minus 5 tong but green signal ne omo maros laisinai gubon promoter on naikene promoter 61% borok se promoter khaiwi tong promoter no bunayo ni nange gena omo haikene sunai ke bon pore ching or graph no analyze khane omo kon tini ni busubu 58 ni simi 58 o tini 9 ta ni sin chaimani tabok ni bo busubu tabo ekta 55 no sung thangka 79 rupees bari ta 49 ni 70 wow ek hafta busuro 1 year ek bosor long term na ek bosor na lene ek bosor sikang bosor 2154 ngai tong 5 bosor sikang na lene 5 bosor sikang na lene kana 929 taka 5 bosor sikang tini haibo asuk ngai tong phalan 2000 bosor guna bari pheka tani hamale jung omono jung oro jagao analyze je khale ba financial bone twiwi ne jung hake kawi thamane nogoi tong ko omo haike na jung analyze plus gang oro jaga khale ne lene गर ताबक ते काइसे जों नाइते ते सि बाङै थांनाय हा बाट ते काइसे जे माइनास दरमा के तङै तमनि बो हायनो किसा नायबो बे नायलेफिनाय बो माइखेबो ngै थां ओंखायनो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रमोटर न नायनि नाङैनो ता निजेनि प्रमोटर जे खायनाय रो बरक सि निजेनि बरक सेल्स खायबे बरक सि बरक कम्पानि न बिलिभ सिकरे इंगे जों हायले बाके बिलिभ तनायबा गोबांमा बरक तमा खाय गोबांमा बरक ओंखायनो जेतेफोर ग्राफ नायले दे उ ग्राफ न नायबै सि
प्रॉफिट इन तो हेने और जागा वो इन्वेस्ट खाइरो के जेफोर डाउन थाङो आफरो केनो कपाल बुबायबो अमाहाय ओङै थाङो अमाहाय जों केनो खालाया एनालाइज खाइwi कामबो खाइने बैनि टिप्स बाया इ अमो कानाय अमो ओंनाय बैनि टिप्स बाय केनो ओङै मे निजे एनालाइज खाइwi खाइ माने बोनो बेस्ट जे ट्रेडेन नाय नालिने बोनिनो ले और मार्केटो पुरानो सेल्स खाइतों बै बोलते बोन नालिने बोनि बाहाय बता मार्केट चलाइतो 4600 निसिमि 2021 ओंखारनो 4500 के बोनि प्रॉफिट बाहाय इंतो 3000 निसिमि 3400 प्रॉफिट ओङै दङ नेट प्रॉफिट बो कावै थाङै दङ कि रेवेन्यू खाइमानि आसो नेट प्रॉफिट 3360 ग्रीन सिग्नल नरनाय आरो जागाबो टोटल एसेट नाके 5771 टोटल लाइबिलिटी 2443 अमनबो आं डाबल ngै दङ रथाय टे डाबल सिबनर एसेट दङै दङ ग्रीन सिग्नल कैश फ्लो नायखांके कैश फ्लो चलै दङ और ग्रीन सिग्नल नरनाय किसा माइनस चलै हमफान ताक 2021 नि ngैसे के प्रमोटर नाके प्रमोटर 73 को अमो आंखिनो ग्रीन सिग्नल नरनाय ओ मानाय न केनो ताबो और जागानि बिसिङावनो 1 इयार नायलेने 6 टाका के मोनसे 1 इयार सिका बसुबो ताक 16 टाका ngै दंफायो 3 इयार सिका नायलेने 3 इयार सिका 5 टाका नि परे अमो ग्राफ तो कुसु खाव लाय ngै दंनाय अमा केनो ngै दङ नुगै दङ बाखनो ग्राफ कावै थां त गमनो कना लॉन्ग टर्म नि बाङैनो आं कनो ग्रीन सिग्नल नि रनाय बट ताक शॉर्ट टर्म नि बाङै कनो राइट फाना तमानो गबो तमा खायरो जा फनो जालिया क अमा आइकेनो जों एनालाइज खाइवैनो जों इन्वेस्ट खाइ माना प्रमोटर रन मानायने प्रमोटर जे और प्रमोट खेने परसेंटेज कमै थां कनो अमो प्रमोट खाइने रो बिलीव सिकरे ngै थां माने नुगजागो कनो अमा आइकेनो जों ते नों पर्सनली नों नायवैनो बो जागोन नों नायवैबो नोंबो खाइ नोंनो चॉइस खाइवै मानो ताक जों टाटा मोटर्स रनो नायखां टाटा मोटर्स रो तिनि हायवो नायनि दे आं काइसे टिप्स रो अनि मोसु तिनि हाय टाटा मोटर्स रो नाय हां खनो तिनि हायवो कलाइवैनि तंगो बनि तला लामवैनि तंगो बोनो इन्वेस्टर ने जे लामाव तंफ्रो जे लॉस तंफ्रो मार्केट न बुसिरगै जों नायरगनि नांगो के टाटा सं ले तिनि हाय बाहाकेन कलाइ फाइ तं आगे 5 बছर सिगां बरो बाहाके तंमने 498 मन 484 तंमने तिनि हाय 316 टाका माने तला लामाव तं फिया तिनि हाय नायखां खनो टाटा सं गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी ब्लाइनो फाइनाइ जरावो जतनो इलेक्ट्रिक ngै थांना सिनि और जागावो ताने खनो सिनि और नु पॉल्यूशन नायो जतनो इलेक्ट्रिक खाइ थांजांनाय हा 2030 रनि बिसिङावनो अमो मार्केट एनालाइज खाइजागै दङ गनो ता इलेक्ट्रिक गाड़ी फाइवै दङ गनो ओ इलेक्ट्रिक गाड़ी बेलायनि सेल्स थावने चान्स दङ बेलायनि अने चान्स दङ हाने बने टाटा मोटर्स रो फ्यूचर ना खां खनो फ्यूचर रो बेलाय कावै थावने चान्स दङ गबनो जों बुसि थाइक्लाइबो कते चिं और बिसिङाव आं टेके टिप्स रनि मुसु इलेक्ट्रिक काइसानो बेलायनि ngै थांनाय ताने कनो इलेक्ट्रिक कार फाइ माने इलेक्ट्रिक नाङै थां जागाव ताबो गोबां मा जागाव कोना रो कारेन्ट सयारो ता इलेक्ट्रिक बेलायनो सप्लाइ खाइजागनि डेभलप ngै दङ जागा तलु हाने बन इलेक्ट्रिक रोनो बेलाय जों नायै माना सो आई होप नों बुसि मान खना बाकेनो जों एनालाइज खौ जों लॉन्ग टर्म न वान्स होइनाय तिनि नि प्रेजेंट न सिमिया जों सिनि जेम फाइनेंशियल न नायवै और जागा नायवै जों मा बुसि लायनाय और जागा जों एनालाइज खाइवै न सिनि लॉन्ग टर्म न वान सौइनाय नों सेरा साने बाङै खाने खाइ मानो बाट सेरा साने बाङै खनो लॉस थांने चान्स दं कनो बैनि टिप्स बाया निजेनि खुदनो एनालाइज खाइवै जों लॉन्ग टर्म नि बाङैनो इन्वेस्ट खाइमाला हा हनके जों नेक्स्ट वीडियो सिलाइफिनाय नेक्स्ट वीडियो जों म्यूचुअल फंड ले बमा हाइकेबो खाइलायनाय म्यूचुअल फंड ले बाहायबो बमा हाइके म्यूचुअल फंड ले एनालाइज खाइलायनाय बनो तै जों नेक्स्ट वीडियो सिलाइफिसिनाय
Gesini je demat account bai khainai tak salaisinai. I hope nung kaham ke busi man khana. So ungkhen o jaga ni bisingo no sung invest khaini thangmani jaga kaise affiliate bo khai mana. Sung o apps no sung install khaina ma bai ne. Bono sung share khaibe sung rang ajei mana. Bo bai ke sung ajenai o demat account bai ke bo khuloknai. Bone bangai na I button no link roi tei description no link rojak tongo oro jaga thangai nang click khaiwei no baki demat account khulokna demat account tambo tei bakebo bono share khema baki no profit phainai tei bo platform ni simi nang invest khainai bono nang kaham khe bochiwi naidi description no link rojak tongo ga oro ni simi nang tak loge no an khai mana. Yes, I hope nung kaham ke nung busi man kana. Asa kena nak lagi snai. Next video sung te kaisha twiwi sung kaham kena analyze no twiwi sung busiwi nele pisnai. HAMBAI asa jorarawi nung naiwi tongmani te swrwngwai tongmani bangai te daity ni invest khaiwi daity ni growth unglai sinai.